Pozdrav svima, dobrodošli u Emiramis kuhinju, moje ime je Amela, a u današnjem video receptu pokazat ću vam kako da pripremite ovaj sočni biskvit za torte. Zaista je jako sočan i jako ukusan. Pa ukoliko vas zanima, ostanite sa mnom do kraja i pogledajte, a ukoliko me još niste zapratili na Instagramu, evo vam prilike, idite na Instagram amela_emiramis i zapratite me. Pa krenimo sa pripremom biskvita. U posudu sam dodala 6 jaja, zatim dodajem 200 g šećera. Sada ću uključiti mikser da muti. Smjesa treba da bude svijetlo žuta, znači sav šećer da se istopi. Kod mene to traje i po 5 minuta, znači budite jako strpljivi. Zatim dodajem 1 vanilin šećer i 1 prstohvat soli. Samo da napomenem da jaja trebaju biti sobne temperature. Zatim u 160 g brašna dodajem 1 prašak za pecivo i 40 g gustina ili kukuruznog škroba. Sve ću da promiješam. Ovdje odmah možete dodati i kakao, ali nažalost ja sam bila zaboravila, pa tako da sam naknadno dodala kakao. Kakao ide oko 4 kašike. Sve suhe sastojke dobro promiješajte. I nakon što su se jaja i šećer umutili, evo možete da vidite kakva smjesa treba da bude, znači ona je svijetlo žuta, znači skoro pa bijela. Znači budite jako strpljivi sa mućenjem, što duže mutite to je bolje. Zatim postepeno i lagano dodajte brašno, ovako po 1 kašiku i zatim u jednom pokretu kružite i umiješajte brašno u jaja. Evo kao što vidite u videu kako to ja radim, nemojte naglo jer želimo da nam bude biskvit pufnast i ukusan, a i sočan. Kada dodajete brašno u jaja, obavezno to radite lagano i postepeno i budite strpljivi i lagane pokrete radite. I sada ja dodajem kakao. Ja sam ovdje dodala 3 kašike zato što mi je ovaj kakao bio nekako previše crn, a nisam htjela da dobijem crnu koru, pa tako 3 do 4 kašike kakao dodajte u ovaj biskvit. Zatim ponovno sve ovako promiješajte i vodite računa da to sve radite u jednom pokretu, znači kako krenete na početku da umiješate brašno u jaja, tako i završite, znači sve u jednu stranu. Kalup je 26 cm i sada sam ga stavila u ovu jednu veliku tepsiju. Tepsiju nisam muljila, kalup nisam muljila, tako ukoliko vas je strah da vam se neće zalijepiti, vi koristite papir za pečenje, ali ne uljiti. Zatim pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni 20 do 25 minuta, sve ovisno o vašoj pećnici. Ne otvarati rernu dok se kolač peče, to jest biskvit peče, znači do 25 minuta ne otvarati rernu jer ovaj kolač, to jest biskvit, može u sredini samo da vam propadne, tako da kažem. Nakon što ispečete biskvit, sada ga prohladite 10 minuta onako u kalupu, zatim odvojite kalup te okrenite ga ovako na neku tacnu te ga pokrijte vlažnom kuhinskom krpom i ostavite da se ohladi. Zatim biskvit isjecite na koliko dijelova želite, kod mene su od jednog ispala 3, a ovdje imam još jednu manji biskvit koji ću koristiti za gornju tortu. I eto, to bi bilo to sve u ovom videu. Ukoliko vam se sviđa, ostavite like, komentažite i nemojte zaboraviti da se prijavite na moj YouTube kanal Emiramis kuhinja. Zapratite me i na Instagramu amela_emiramis. A do sljedećeg videa puno pozdrava. Ćao!